parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pun karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kajing temu jonggi bor sarkar ban perlong ya ka public hearing nak bantaban bu ya ke jakapret nyut lane ke marten hak senong nong hali kala pulom no namar ke jing yang persya jongki babun ki pai ba senong ki balayemi ban petni ya ke jing persya halor ke jing temu jong sarkar ban bu ya ke jakapret nyut hagni kesingi momenta kata ka khandai teri kukula langkot harjar arpsan ki pai ba senong nak ki hajar ngut ki layemi ban petni ya ke jing persya ya ka jing temu jong sarkar ban perlong ya ke public hearing nak bantaban bu ya ketik marten hak senong nong hali ha ka balala ban kedau ba kita ki ba balami ha kene kejing petni ya kejing persya ya ketik marten kim dei tang kinong senong nong hali henry kidon lang ru kinong senong na ki wi senong ki ba marjan ba dito ni kuali kuali mai kamang ilam lek pat ban Enggak. Buat semua, buat apa? Tapi yang biar buat itu. Lawan kulit kita pun ki. Ya, turun nama Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai